Obo jumbo dirgo pray ang atabo practically 84, 85 ongka. Ani jibon tabo ang kok saino tongle. Serengta jeng obo kuno ready-made jini bisingo habmaniya. Serengta ang beserengo. Onek serengka. Serengai rengkaiya. Tabok bo ang rengnai keriba. Haipun mas serengta. Tabok oroje language ro use kaika. Onek bro ano berani full satisfaction ano call kai sanai butongo. Tani baka kuk tok lagi tong kam. Abo apuro bachung student nok organize kai ka chung TSF kai aborok no lamau tup ka kokborok recognition ni tai chini rignai by school college thangnani apuro nung sari by semi thangman nai rignai by thangka telmura koroilung schoolo expel kai ka chatro chatri rokbo rignai kai thangklai out barao airong jakta okay ura chung andolon no khai te ta klai ta bo benang muchung klai ba kri ngai bai pathang ka kuno ke tai kok saya abo chung cheng ya klai mayong khamu tai sobon no phairi nai ba kokborok sobon no phairi nai tini script no problem dispute ngai tong puno kokborok bole stay ni language ngai tangka apro chung cheng ya klai ong khamu de obo ready-made hai naro mamani yable ani bumung saklai ana borong mitlang ka kuwayo ठीक अपुरो ना अंग सुजुग माका जे अपुरो SDM करे SDO से SDO के बांगली ओंगे तो कबो ओंगथुंग है पुनो केदार बरोग बबराबो जे दिल्ली नि कैसा चिट्ठी मन मने no land belongs to scheduled tribe can be transferred to other than scheduled tribe. If it is transferred, it is illegal. The same land has to be restored to the scheduled tribe member without payment of compensation. Abang pununay nangai tongka, arm struggle maklainani badongka, kintu jeng pura-puri abo jeng kup klainai muchungo hayata. Almost 25 young men ang Arakan roka. Myanmar Barmane Arakan by Bangladesh ni Kacharo. No man's land hai te tong taro MNF rok Mizo rok headquarter capital baroni khulumbai kya ani khajain takoktai bokuk songno nongno hain hai lamsopiro ani Kothok podcast ni katal episode sa au sangnong bagi hain hai katal episode tui fekya ang sairnai this episodes is a collaborative approach between Kothok podcast and Homchang ingke tinim sangnong bagi je narai motun tui fekya bongkha belenyo legendary a veteran leader, a statesman, a man who has been the voice of the Tiprasa people spanning for so many decades. Bini struggle, bini history, bini laibuma abo kaisa rangsakni okhor bai sijak hai bongkha kebuya none other than sini borong wanang sir Bijoy Kumar Hrangkhawl. Au norok saino mangkana tini sin koklam bahai tongnai sing tini special emphasis rakha sarni recently launched autobiography book A Never Ending Journey Part 1 abni desang salakya abni logi bino boyo bino autobiography wo bini struggle bini early days ni kokro bini struggle bini political struggle bini armed struggle dei Tiprasa ni jangzal ni Kothok tin sang salakya abai kono kangma life lessons rok dei bini future ni wan sumung rok sini Tiprasa rong ni bagi bini imang rok dei bo sini sikala sini leaders sini society joto section ni borno no bini kok kasar kha gangnong no koinai nonang kindly koinai noroko episodes no paithak jora nai di ta hamale tin episodes belai special abai episodes sungmane no belai tuknai engkang before we start ang ani o episodes ni sponsors ona shout out namusungo this episodes is sponsored by Timuk, proudly represent vocal for local Timuk kaisa abo katharni mari poitoni mari taisini dofa hamkraini fan ni mari every bottle reflect khayo sini ha sini sinimung taisini commitment norok jefru fano jekhane fano tui norok kangkhangke choose something that represents you co-sponsored by
मिसाल है ये ब्रोलॉजी के रंग में हम सपना लिखेंगे. Without further ado, sangtai saglir away. Let's start our podcast. Sir, no, welcome to Kothok Podcast, sir. Sir, nang bahay tang. Kaham no. Tabok zara kaham no tongo. Tabok ba lai thangle bisi ba angkisa hospitalize ongka. Major operation why nei talsa wo why nei operation khaisa ka. Okay, sir. Aro kisa ang ani the movement ani the system po kisa apro si songka komai thangka. Ah, sir. iPhone tabok teluk tay bisa o tabok ezobo teluk recover ngoi tongo kai torni hamari baino abo ngoi tong mani ang asa monek layo. Sir, pele hambai, sir, pele hambai. Nga sir, nang tau je nai tang nai rong no. Jodi who is Bijoy Hrangkhawl sa nang tam ni sana mo song sir nang sak sana nang bagi sinim ro nang mo song sir. Ang ani the simple message mean ani baka tabok zora jeng jini ha jini jati bai tongoi samung tang mano aro ani kuk bakawo ekta challenge ma phayo je ani next generation je phainai barau tamong nai angkisa nugui se tongrao tabo je narab je next generation ro tabok muto narao joyfully happily narao life maintain klayo kintu chini jora abote kari tabok soborok ni movement by struggle by chini next generation jog narao je hayongka abo kintu narao na realize ma klai nai nangwa baksong ka posia baksong kle chung ongka tabok paika chungje muchung mani haite tong nai ani next generation ta monai sia ebong u situation u privilege bai chung mangka obo ekdom wansung nani muchung ya aron ani painful heart ta je oboneno tai boisa je action phai nai je ta narao je bugi nai rombita bog narao mostly 40-45 years obote charai rong narao bango tabo chini Maharaj phaika bobo haite age group no ebong narao tabok strong chungbo narao ne age tong pura kup strong chung kuno dem kerta chungbo kintu chini intention na chung abono chung hit klayo je abo ang klai nai no kintu tabok ni generation ro narao ne tamu intention tong tamu narao ni main object tamu klai nai ni muchung abo kintu clear ong ya ang tabok clear abo buchi maya ko je narao ni age group ro tamu klai nai narao Confused ta na sir. narao tamu klai nai abono narao ni thani reply kri ngoi tong tabok Sir, word of wisdom hai sir hambai sir. Nga sir ang pula song senai sir nini je recently nang je autobiography je book kari mane a never ending journey hini sir. Nang abo bike se kya nang tam wan so ki kya plus nang tam ngi wan so this year na release khainen jora ka hamane. jodi kuno borok porekha Sir. tabok narao porekha de ang asa klayo tab tini khoroksa IS officer Silena Silo chini Tripura nino bo Mizoram na ano call klayo nini boy ang porekha bini bakha je busok sontustong khabo bo sakha no ke angle je simanite ang suikha ang boy suinai kurung boya ebong ani kuno experience bokrei hai puno ani memory na ang suikha ang sarai pang sin ba hayong kai ka abo suikha jate dunia wo borok hai tei bo tongo abo boiba sithong ebong ani jetu bo 1-2 ma tong nai abo jokon 1-2 je ke puno ma tong nai Correct. aro ni bagai beta bo onek borok preparation nglai tongo jate chini Tripura bochung chini Tripura nini ani bo boi phaye boi suyo boi phaye film khlayo boi phaye ain khlayo boi phaye chini hasego boi phaye administration chung sek jago abo kintu ang ekdom bakhawo ang tolerate khai maya boni bagai no to that extreme extent thangani I'm compelled
boni bagay tabok abo ang jeng kompelong mani jeng je kisam masa khlai punuk ka naraw no abo jodi naraw preserve khlai mayong khlai abo lai onek hambian tolak lai nai abo kintu jeng wansugei tongo boni bagay tabok uboyo ang joton challenge likha je uboyo ani ekta ordinary man ordinary borok se ani kuno background kaham kre lekha pora ba boi haite BMA bo pass khai maya pore maya ba rang kre bupa ba bo bikra ba ai puno challenge na kha jibono je ang maya puno ani generation to come bro manthung obona ani challenge tabok narone challenge ang tabok bo buchi ako tamo challenge bai narao haite rok arrangement khai ka nistoy narao ni ekta vision tomo je ang bo oputoy samung bai no ani jati rok no ang nai ang challenge punung nai hingnoi narabo khlayo abo খুব appreciable কিন্তু maximum tabok politiko je tongnai rok je party mari khlai tongnai rok browni bisingo bo true sotto manoi abo obabongoi tongo কিন্তু সব সময় baraw ang oborok aro jokon tongo aprono chini fall down nei Perizano mo. boska mo ma payo Correct. aboni boy tini oro bonong je osok bo khlai kha ebong chini biskang ni tamo chung khlai nai deni u studio to in একটা revolutionize khlai ka abo একটা কিন্তু chini asset je abo to in thousands of people no nong deni bakhani ko এবং তামনং সানানি মুচুং সাইতং এবং যে ওর ফাইনাই কক সানাই চিনিব বখাও একটা চিন্তা তং যে আবো যে তাবক আং যে সাইতং it must be a meaningful obo meaningful ong nai nang nai and I am throwing some challenge to thousands of people those who want to hear those who want to know their future এবং ব্রাও কি কবই তামো খাই নাই রে chung to khlai phai kha oko land restoration tung kokborok budai singang samani agortala town kokborok sanai khorok sa bukre jcu bobosaya ke ang oko chini kok ozoi de bormas abo editor ongkha chapogo ang phalo cycle bukring ke omuilo de verma tabok tuyako brownie oko churilamne dariye tholo para tabok tongko bo agriculture department samung tango brownie office thangai ang abo phalo ke borao ano bicycle kaisa ka cham ano pairika apuro 40 rupees by pairika abo bainok chalaw ang chini kok no phalo nok apuro bo 15 পয়সা 10 পয়সা তা আইপুনো একটা মুভমেন্ট বাবো ফালে আং রাং খানাই হাইয়া চিনি কক বইনো খানা রওয়ানি কিন্তু চিনি আনি বাকা খুব তা বকো তং থুজাকা যে kokborok একটা স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ওই থাকা পয়লা বই kokborok কেউসিয়া kokborok সানাই কিন্তু চুংনো kokborok বাই মাফলং নাই নাই जों আন্দোলন চেংই টিকাতা ke bokhlaite St. Paul's English medium no next okay TTLIP Tripura Tribal Linguistic Institution Private Enterprise orodong abo chung khlai no apro ko Montfort dok Holy Cross ro juda jogadane Roman Catholic mission ro phai khlai ka tabo ko dar choibo 12 abo TTLIP number 2 Okay. Zion Hill number 1 Sarap nong ni movement ni through timang sana sir. part of movement da Okay. abo kokborok by maplung nai khlai don English medium mani baka ma paiga angno khulok mani bele bote rok ba okay boni bagai no je apuro ni je spirit chung mamani apono chung no sugjora matup khatabo tabong next further chapter tamon narau khlai nai abo angbuchi maya ko tabok bo ebong ang bono kaham bosai maya hamya bosai maya kintu we are studying it jodi narau ni gap ongoi thangnai khlai u gebo buini besaro khapnai
chini gap onek gap khlai narau makeup de khlai maya abono sani bakhaw tabok krima tongo tabok boni bagaino thuya khoba tabu bo tong khoba arono chini bakhaw chung muitu ma khlayo Nggak sarang teke sanong song sar nang oje nin autobiography je pro sipuru sar nang to agi ni je non jar ni rong nang ro sikya ke bo bisi nang difficult na kata se na bono muitu khaiye ta se memory wo tuite sirana ni nang to te revisit ma ka sar ni nai gi ni live rong na ke nang bo part ro nang mane nang khub difficult na emotionally abo bai tabok je ongoi tong mani abo bai khub একটা simultaneously kri okay sketch bo বেশি অকরি কিন্তু okay হাই কোনো যে ঘটনা আং মানজাগি ফাইখা আপনা নি লাইফ চ্যালেঞ্জ রিখা ওকে ত্রিপুরা তামো নাংনাই অবো একটা ইন্ডিকেশন হাইতে বখাও আনি বেশি হাফখা অটোনমাস কনস্টিটিউশনাল রাইট আবো করিং খাই जों तामो खायनाय kubaisa ए ओ कन्स्टिट्यूशनल राइट खाय थानिनो ताबक एडिसी ओंखा 6 शेड्यूल प्रोविजन जेता त्रिपुरा करे till 1949 त्रिपुरा ने बुमुं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करे kare जे को मोरारजी देसाई बाय मालायपुरो द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इमरजेंसी खाय मोरारजी देसाई अनेक बरगनो बजेलो दाखा के बराबर उलो फायै जनता पार्टी खाय इंदिरा गांधी नो जेलो दाखा बराव একটা আইরো ওই থাঙ্গাবলা পুরো কিন্তু ও মোরারজি দেশে প্রাইম মিনিস্টার ওই শিলং ফাইখা আপনি সেকাং নর্থ ইস্টার্ন রিজনাল পার্টি ফোরাম আংখলাইখা okay যে so ওকো শিলং র মেঘালয় শিলং থাঙ্কা মিজোরাম থাঙ্কা নাগাল্যান্ড থাঙ্কা মণিপুর থাঙ্কা আসাম রক বফাই আং বাইনে বই থাম গুরি বই ফাইনালি নাগাল্যান্ড নি কোহিমাও ব্রাউনি অ্যাসেম্বলি ওসে जों नर्थ इस्टार्न रिजनल पार्टी फोरामनि कन्फारेन्स खालायै मोरारजी देसाई फायनाय खोनावै একটা अपॉइंटमेंट जों नाखा okay नावै शिलंआव आंबो थाङो आफुरो ट्राक बाय थांखा आगरतला यांगे थाङै 70 टाका बाय आं आगरतलानि शिलंआव थांमोनखा 70 टाका बाय ट्राकनि साकाव नभेम्बराव काचांजरा ओंखे आफुरो मोरारजी देसाई बाय मालायो जों शिलंनि गभर्नर हाउसआव एम जाकब अबो को होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टेट तोंगपुरो आ बरंग नो होम मिनिस्टर ने ओंपाई बो गवर्नर फायो okay okay के बोबाय सिनि लायो ओंके बराबाय सालायै अपॉइंटमेंट नाखाजों आपुरो को डीडीपीयू the then chief minister मेघालय बो बतंगो होपिंग स्टोन मेघालय एमपी बतंगो कैप्टन एलजेट साइलो अनि लोगे त्रिपुर सेनाव तंगनाय बो बतंगो मणिपुर नि के नागालैंड नि ओ तंगो मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्टर ऑफ के बराबाय जों अपॉइंटमेंट नाका निकोल्स रॉय तंगो शिलोंग नि बिनि बुफाबा अंबेडकर नि कमिटी वो okay कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नि Member कमिटी नि मेंबर उनि कोल्स रॉय तंगो बिनि बुफा okay बिनि बसाचिनि लोगे नॉर्थ ईस्टार्न रीजनल पार्टी फोरम तंगो उनके आं थांखा आं जतनो नॉर्थ ईस्टार्न लीडर नो बुजौरिखा आई एम ए यंग मैन यंग बॉय चिनी त्रिपुराव जों हाय जों थैसे थैनाय खोनाराव बसों नारावनि हाव नारावनि कक सावो नारावनि ड्रेस बाय इखलाय नारावनि कक बाय स्कूल थांगो नारावनि कक बाय दुकान को परचेस से माखलायो चिं बाहाय करै चिनि हावसे चिनि त्रिपुरी राव मुंसा करैखा अपॉर्चुनिटी सिचुएशन नराव चुबारी याखलायबा आं यागारि मायong ना हिंगाता आं बकिसा कुनु खबराव न के उलो आं नो चेंखाको मोरारजी देसाई नो सर we in Tripura need constitutional safeguard असुंग नांग थांगराव suddenly मोरारजी देसाई sok ngata sir जोलेखा oh so जोलेखा how come Tripura here Tripura ni ko oro bhai phai oh only one north east Tripura ni bakhaw bo khulok khata aboni se kang ang wan sugia ulo u north eastern regional party forum ni leader rok anu chubareka apuro seringongka Nicole Saka sir Tripura tribal state Rajarok oro ras
tontro klayo tabok 1949 se India by marza rongo marza ni ulo se Tripura ni kok constitution o habo oboni sekang constitution Tripura krei ebong prime minister no jeta constitution o krei apo kok jeng sari maya ako o bisina sekang simisang siwo bo purang malaika tamuge bo zolika emne chungno naisile jole mani yata bobo okay ignorant asal bo jetu Tripura ni bumung constitution of India wo krei jetu prime minister ba study khlai nai ngo bo correct bini study ni outside ngoi thangka ke jetu bono chung saka 1949 15 October Tripura merged with the Union of India aboni karonno prime minister ngoi bo Tripura ni kok bhai aro pai Tripura integral part of India ya bini bakhani kok ta okay bo sachi me ta sir kok nung buji mangata bo sir abote osok deep hab khabo kintu ulo bo buji ka ao East Pakistan tabo Bangladesh onka the then East Pakistan now Bangladesh abote isim kok mas able chenga puro ke abote ro ngoino bono saka sini constitutional protection kruing khlai jung chini hawo kamai thang pai nai chen chini kok bo krui kha chini existence krui kha boni bagaino North Eastern Regional Party Forum ang bad dongoi phaioi a kok mas hawo kisiring ongrak apur bang yang ta ko 21 22 years yang China by war botong 60 62 rogo aboni pai Shillong rok study maklayo okay aboni bagaino Shillong ni borok kisam basa sini lai botong jaga po siung ba abote klayeno taibo ano speed klai dikata ke Aizon ba apura Lusai Hills part of Assam Mizoram ta Assam part of Assam ta na sir part of Assam Lusai Hill Marauni apuro district mo district council aroni se charai rok stipend mano ang Shillong study klayo Tripura ni stipend maya ang phai apuro tribal welfare minister RPC Riang ta toslang phain jang nai abono bobai phai malai kang je sar chung satro tini Tiprasa rok tribal rok satro rok Shillong pore nai chung stipend man nai de hinga maya nung Sri Singholo thang din amar o Singholo apuro Sri Lanka ongya Singhol se Sri Lanka ni agi apuro Singholo thang dia boro thangke uko Hanuman nung kisapsa lekha pura kareng ba nung sikhaung ka aro thangke phaike nung bo puro montri ong manai nung sinai o koksano sao okay ba kuno stipend kariba chung pore maya okay Lusai Hills kuno state puya UT puya brau berani besarok na stipend di mano chini ba chung ta kintu chini bagi klai maya abote rok ongoino ani bisingo taibo jole mani hapkata challenge hapka sarab joton obbugo tong muna sir story rok abole joto haite galai suya kintu okay oro insro gi khata okay ngasar ni no pura book ni da sir overall message ta motong sir mane sini society oro ni obosek no message chini hawo chini je nangmani powerong tong tai jotor kon facility songsung chungbo chini besabate rok ni bagai khlaina ni nango kinu tabo mote ba seklai mani mangse ble tabo ADC chungbai ching seklai yo ai tiro oro kunu samung khlai mayong gwa abo boni bagai no abo ID ang joto bai sharing khlainin muchungta kitu mostly chini atabog je chung sharing umane mostly bute rok tongoro sir belek khata ka sir sir ang ombuk ni ulo salen taisa sir ang tawo ke saiman mo song sani ni agi ni childhood ni kokrok sir ang ke sonang mo chung onong no joro to sang num nugli sir nong ni joro ni childhood sin Tiprasa kami rok bahai tong mani sin society rok bahai tong mani plus tam struggle rok norok face khainong joro wo abo apuro bachung student nok organize khai ga chung TSF khai
aborok no lamau tupkha kokborok recognition ni taicini rignai by school college thangnani apure nung sari by semi thangman nai rignai by thangkha telmura koroilung schoolo expel khaika expel khayu sir apur angu thangkha nogen no chung general secretary nam kha tsf ni parona nungoi ang apurobo aru thange mari nai ongkar blecheng Gyarona Bir Bikram Zomatia Buthaika. Every 10 May or Mata Day, Tripura Jung Maklayo, Taklay Bang Tanka Aro. Bini house Bobuthar Jago. Money lenders rock by. Oh, Hashina sir. Upon Bagay Telumra Kup, important Jagong Kapuro. Pray 3 Basor, all Machuaya Brownie house. Hani no pangoi brownie hawo al machuaya Mike lai maya jung collection kleo yang ni barano mairum rok ata rok ribo asuk kosto jung ke u chatro chatri rok bo rignai klai thangklai out barao airo ungjakta ke ura jung andolon rok klai ta klai ta bo benung muchung klai ba rignai bai pathang kuno ke tai kok saya abo chung cheng yak lai mayong khamu tai sobon no phairi nai ba kokborok sobon no phairi nai tini script no problem dispute ongoi tong puno kokborok le stay ni language ongoi tangka ko baisa ke apro chung cheng yak lai ong khamu de abo readymade hai naro mamani yable correct sir khlai nai tong oi nai no mano tabo moni bagai no abo jodi narao owner yang kong khlai naroni future খুব চাইong নাই tabo nek charai oposia ai bro ready mang khayong jak ble tabo apro khlai nai ka bangma tabo kri kha tongkho ang tabo u obuni to hi tabo international standard international world class toi films nam nai tabo okay sir mane sir nin book noti story noti abo nisnamoi apro ani TNV team mo TNV chapter ro habi naita okay sir eta bo bisingo chung asase salai tongo খুব slowly ang thangta joto kisu slowly jango electric haite bo thango chung fast ai thangne I tongo jaga tongo topic tongo subject tongo slow thangna ni bo jaga tongo obone chung buchi lai ma thangnai tabo script ro aste Kleine study kleine tongo bota. Obo jumbo dirgo pray ang atabo practically 84 85 ongka. Ani jibona tabo bo ang kok saino tongle. correct sir Sirungta jung obo kuno ready-made chini bisingo habmani ya. Sirungta ang bo sirungo. Onek sirungai rungkai ya. Tabo bo ang rungnai kariba. Haipun mas sirungta. Tabo oroje language ro use khaika onek bro ano brani full satisfaction ano call khai sanai butongo thani baka ku tok lagi tong kham tabok chini challenge in next generation narao se tabo bai bono take up khai nai naron tai sobo phunung nai ka ba tai boi phunuk puno rang khanani khomota bhai khlainani bhai tamo khalainin orose narano phunuk nai tabrao kintu existence no narano phunuk na khub komong nai মানে actual part phone খুব কম স্যার actual lama phone কম short term gains ni bagi bisi obotei tabok salai mani haitele kreita obotei bacheng suime yable kintu indication tongta okay sir je incomplete ble tabogo never ending ble correct sir abot nang continue khlainai nangta correct sir ebong next oboni ulo next tamong nai bocheng aste about review ma khlainai ekem bo jaga tabo present context present in life context bo jaga chini following itonga short fall apa short fall cheng tiklai cheng katal kaisa indication mari naita correct sir ulama cheng thangnani nango kintu onek chala brui obote bakhabu kri barao abo mongsa nangjagya
진이 시츄에이션 pulo tongklai para buji mangkamu je basok jini hilik ma jini bisingo ya 좀 봐야 곡나니 좀 palmaya 제로 탕나니 봐 যখন ও বীর বিক্রম জমাতিয়া আরো থইও ang thangnai nango jela phur ang thang yaklai ani document ang nuk mayong nai ano police ro o arone boro Bijoy Hrangkhawl amrare koraise hindi ingata ang bubraw no thangbu thango ge bang khlai bo ain bo ang phunu kong ge ba ani bumung sa khlai ana boro mit lang ka kuwayo ঠিক আপুরন আং সুযোগ মাকা যে আপুরে এসডিএম করে এসডিও সে এসডিও কে বাঙালি অঙ্গই তঙ্কাবো অংথুং আইপুনো কেদার বড় ববরাবো যে দিল্লি নি কাইসা চিঠি মানে no land belongs to scheduled tribe can be transferred to other than scheduled tribe. If it is transferred, it is illegal. The same land has to be restored to the scheduled tribe member without payment of compensation. Apang pununay na itong ka. O yung kahit yun, je, mamaliti siya yung nasasti mari na ita. Kaya ang tangay, na ito, klay ingrazi bayang sawi kanari ka. Sir, give me 1 minute time. I have got a letter from Delhi. Naidi. Bunay, makang ko somungta. Brigangoray, royal family member, Bokomol puro, Kongbur poila chung jelo tangka. Aro, mol somni, hao, mol somongya, tribal ongya, non-tribal, aro keto, mai klaika, mai kahamongka, mongkang ba ano saka, ani keto bo mai mono itong kable, radita hinga ang bono. O klaineng ke, tribal ongya. Zagong ke chiniborog ne. Okay, rakong ke ba, sana thangkong ke chung na torom kabarano. Ula no romnani bagay kisa pako kata ang bo. Kaano bo romoy tangka. Aro bo, uchichi mapunok ka. Tini, sini kuno, obotay, action ni bagay, kuno borok, ang botong ano jaro, tlang di, kewing kintu. Tongnay din na raw. 그리 셔 소재 동락. 근데 ang 탕나이 나고 제뚝 오 아인 뭐 푸눅 나이 나고 푸눅하고 뭘 풀어보. 앞으로 전 에코트리존 놈자고. 지니 파라니 굴라이 곤타니 자가자가니 롬자카 앙부 상카. 게 하이테이노 코바이오보 마탕카. 아보 그너이 자가 바이노 트리푸라 पूरा त्रिपुरा जागा Tripura Land Revenue Land Reform Act 80 ni abo ain ungoi je u ain exercise ungoi tangka mana sa abon sagang ko land rights ok krisini kintu land purnabason ni jaga chini borok ni jaga bo barap mabo duma payo biri payo tamo bazar dino paible ko rom di 5 টাকা অঙ্কে 50 টাকা সুই যাগো 10 টাকা অঙ্কে 100 টাকা সুই যাগো মানে হিসাব খাইতিয়া মহাজন রক অঙ্কে রাং সুমাই অঙ্কে ব্রাউনি খেত নরিরি খাতা বন্ধ অবনো খেত খাইয়ে মাই কা মানে তংকা কে জুং অবনো খসায়া খাই তাবো সব খসা নাই অবো কেইসত লাঙাইনো আস্তে সারা ত্রিপুরাও land restoration ongoing no probably 26,000 family involved. Can I di? Boni ekani ongya puno ada kani punong chubusak kani. Mana sarabo boyar ni kokrok sarabo? Mana boyar ni kok like Oko 67, 68, 69, 70 rok aika. Mana sarapro sini society ta sak aware bunga na sar asak sia. Apuro ba sini borok ba sia. Apuro ba to purno bason jagata government land rehabilitation reka pass kani bolot ek jura ne 500 টাকা ribo 500 টাকা bisi tham bisi bri paimay yung ke boro kanay ba rangle ribo dilli ni rang pai barano ribo aita 100 khlai ribo 50 khlai ribo nung bhai family kanay ba u machinery se chayata এই বুতই রকম কাপুরো হাইপুনো আস্তে আস্তে খাইতে খাইতে কাইতরবো जोंनो चुबारि खा
wansum mani mani rok jeni bakhauri kha jeng kriya unani bom jenori kha ulong ke ba tai lama kre jeng underground mak rai kha মানে স্যার ও মুভমেন্ট আছে আং সাথে সানাম সানাম জং স্যার মানে স্যার নং তো ল্যান্ড রেস্টোরেশন মুভমেন্ট নো খাইকিয়া সিনি কালচার নি মুভমেন্ট খাইকিয়া কেন কোন জায়গা লামা নো হিয়াং নং আলটিমেটলি আম মুভমেন্ট নো থাকা স্যার নং arm struggle mak lainani bad dong kha kintu jeng pura puri abo jeng khub khlainai muchung hayata ও স্যার নো জং সিলাই দি সামায়া almost 25 young men no ang arakana ro kha ওকে মায়ানমার Myanmar Burmane Arakan by Bangladesh ni Kacharo no man's land hai te tong taro MNF rok Mizo headquarter capital baroni aro ang training ni bagay ro kha laldenga Delhi kok salai ni phayo MNF by government of India bobai thangai ang malai kha oren thangai ke ang ani burok contingent ang honai MNF headquarter ro capital ro training khairi nai nang nai no 자작하보고 ang jobram thangano sanai bini vice president abara brown to warless tomble Pakistan bai China bai tam malai onek kisu silai tilai ka bang mang khabar warless ro bang kong ke barau bai yang Bangladesh bai are yang Arakan kok salai tam barau e butero ko training khlai barau khlai kha ani kok sa kong ke ang borok ro kha 앞으로 필요 없다니 코로나이 만자 공개봐 니 벤처그로 볼때 chief minister solar eclipse 동 앞으로 개우 가리다리 당이야 아 디노노 아노 정디보로 바로 또 말라이 나이 그러니까 니 벤처그로 볼때노 ang ambasani sartai bokon nang malanya sartai malanya han sa tangai bono malanya mo bo ringket ano nongje buto ise khlai tongo underground 앞으로 ang 당이야 고다 কিন্তু borok rohoi phaika Tripura sana khlai 16 training khlai rikable o hadu pau Tripura telmurani yang bol mura tolauta pray 15 din 110 kg mon mairum chakachen apro governor anorinka sematoron nobo phaidinka bra pai apurno first ADC ni kok salayo ang jokon 1500 khlai map khlai kata tabung ADC map no ang khlai aro ang home department by revenue department ang to hol khlai na hing kata ang bo boni bai ang Tripura sena ani soldiers nango sipai nango training khlai pai joto hi moi ma phiro khabarao keu gari kaya oh dab sorani phai nai sabruni phai nai bolong te ma phiro khabarao naro lamawo wasung bai mai mui song nai aro nit toi kereng rok manung nai narau keu gari ka maya chini challenge asok gata barawno nge tinya obo chung autonomous rok mangka browse training khlai mani kri khable sarkar 1500 brok training khlai ri kaung ke ba ebar au joto hi mai phiro pai pitu bai ekar green dress bai tai Tripura sena ni photo botongoro barawno Agartala tlangai piti khlai rika sob green green leaf ni dress by khlai kha cheng mota moti abo aro kisu joto cover le ong mai apuno obutera mota moti idea sharing ni bagale cover ong kha abo narao jodi kaham khlai pore we kala buchik lagbo khub minutely pore nai nang nai ta aboni bagai ang jotono ma koyo tabong next generation tamong nai khub chinta to jeta ang tai aro physically tai netrito ni mayong nai sakang hai te him mayong nai gasarang teke salam sora sar jenin Tripura senan samani sar nang Tripura sena na ko lo TNV ngi thangka sar aboni apro TNV khakata ang Tripura sena ni TNV bising khlaeno 35 ang sile khlai kha o 35 rong no thanga ta training no phai ka barawno o TNV khlaene tuluk tai bisa underground ma khlai kata upai kri kha je sir no struggle basak year soli kha sir no is am movement je am struggle mane for how many years abo continue kha sir thangkha phai kha haya okay baksa thango phai haita सरकार ब COC हाइरोक्ता रोमयको उलले रोमंखा
ano nipen Chakraborty puno kable nabo নিজস্ব থইনি or soiribo abo bobutoi ba ineno single bo bin office ang thangka solar eclipse Okay. kano sungkan Mr. Hrangkhawl bahai uthoi bai soi bari ba ine kubo nakabo kintu sini ba ekta pledge tongo tamo chung achievement dorkar bele chini jatini bagai boni bagi khlai tahi ka tangbo anorom nai khle rom ding e rom glak nang mathak ri di boterok tai tak lai ti ni satano Okay. ngeba tai boro ang tongman nai bai yang training tunung pai ji chung ong khon nai kha ongoi tung hop le charai ro ke ang control khlai no TNV bolong thangkata ang thangmani ano khogoi tangkata binondoni group ATPL horo aworo sujakha Okay. ulo katal underground governments na moi TNV maklai kata poila ATPL se Okay. ano bo khogoi tangble Ulo buta siya noroy marsan kata sir. ang tangai apur drop MNF rok bo miso rok bo o ATPL ni kembu phai tong ka Amsterdam mangklai painani bagai কিন্তু yang Tripura ni borok man nai ba phalani arms rok ba Bangladesh rok manna nai aro nung Bangladesh Mizoram lo tongta কিন্তু প্রায় 2 মাস 3 মাস tongka ano bo konkle barao ang bai malai nen muchungka ke binondo barao na elau khlaya malai ria ano kaisa gaireng oton ka ani Mrs. bai chengknai ke aro tongoi barao yang ang nai ayang te guri ang bai phai malai ka west brown or hoya merogoi tong ta brown bo ulo phai mala ke ta klidi chung tong ini sata bravo ke ulo sing khai tong ka ulo ubin ondo se bai bai ongoi phai khai yang de deso phai kong ke ba aro bini netritto kri ui thang ka ke tai kai vaisa soto charai rok phai no rom ka neni bagai na chung puti maungo tabok TNV na joto khlai paisa ina hingpi ka dam ke ba TNV katal sarkar gothon khai no ma chalo goi no finally Rajiv Gandhi bai ekot rok mong lega Sir please no according ke sari sir baki ekot tong. kya ekot tam norok dabi mangkha abo sir please saikenar di. aro mainly ba chini proportionate assembly representation aro emphasis rikha jate bo constitution oi thangata je at all times 1/3 je seat tong nai abo scheduled tribe ni maung nai tini 60 of 20 90 ongle 30 ong nai uno oboni system nong nai ta Okay. abo all time constitution ni provision oi thangka abo je kono sumoy state government mo chung khlai parono kom khlai ri di himmang rakte abo ba ek tak ibile ek tak Achievement sir. एक constitutional safeguard bo tab autonomous rikha Indira Gandhi abo bo एक safeguard aborok chung jetukang Shillong Meghalaya ni influence Assam ni influence ble ayang thang thangai no ang buddhi rok ma wansu ni je ta moklai na ta mo tin Tripura ni bagai Assam bai jugo jug ongnai nang mani communist rok Assam jugo jug cholbe na Agartala ekbar হাজার borok chini Tiprasa rok no tiklayo Oh. communist khayo Assam songe jugo jug cholbe na apuro haipuno sikam MA pass rok oro DMT phai cha kable ko khasi rok bias rok officer ma phai kha kintu yang north eastern bai jugo jug ong maya ong kalai Mizoram haite ong kamu Meghalaya te ong kamu Assam jokhon baron state dikha apuro chungno alga state dikhamu chini borok no aborok bless manaiba aborok ongoina anibo oro habi thangkata Assam songe jugo jug cholbe na communist rok onek andolon khai khabra ano romnani bagai bo onek andolon khai kha Geneva thang mane tambo Geneva thang ano je Geneva hoite United Nation invitation dikhano INPT Indigenous Party ni president ba abo orokari maya jetuk somebody misplace it Okay. tambo BK Hrangkhawl United Nation invitation man nai
Okay. 어버니 바게 어로 ang kairi mayongka ang baham yongoi thangka ba. Kintu ang Geneva ani speech oro kaka. Sir Geneva nang je thamana sir nang invitation manis thamuna sir. Okay. Amputero kongka boni bagai no Assam bai chung jugejuk tongkla Assam ni officer ok tinoro phai khamo. Ayang ni boro muchung ma hete oro class 2 class 3 pass ro ne chini officer ongi ya de baro. Keja barang ni joto borok phai ne no purnabason rika chakri bakri joto rika. Abajung mukoli nuble apuro chung nugo feeling bo khlayo haipun ainte mago khacheng ainte agogone tabo existence longka Indian constitution nuno ano recognize ma khlaiga ke abo ki chung khub hamya deklai ka ba abo chini pokhe wan sumani abo ka ham nongka ke tabo narau ni bo freedom ma narau abo kintu without payment ma narau onek heavily paid khlai no mano narau with very high cost, very highly cost ongkabo. Sarang te sanam somata sir mana nang am struggle khamani pore. Mana nor bukhro je decision na khai. Some democratic babe bo fight khaimanu. Ganor surrender bo khai ki am bagai. Mana so thought process bhai ke phai ka sir je democratic babe bo jongsi ni rights ro sani manu. Or thought process sir bhai ke phai ka sir. Abo time to time flexible blecheni brain bo. Lora sorong mane yang waisa ठीक चिनी जदि चिंग जेल आमा थांने मुचुंग मनी बो और कुनो इंडिविजुअल करे not for self आरोनो चिंग काइटोर बाय blessing मामनी क्लायो जेतुक चिंग yang sakni bagi klayong ka sakni bagi klay bachung CPM ong nai Congress ong nai BJP ong nai apuro bo communist ongino chini boro onek khotiong ka kuno constitutional provision bo klaya brao Congress ro bo klaya kintu Congress ro central tongmani bai brauni bakha kisi cha chini pokhe tongine o constitutional ain rogri khabarao communist ro bo आंदोलन mamang se klayo खूब saya klay ka communist ro ek samoyo kintu tabo তিনি বরং তাই বেশি কমিউনিস্ট হাপ্পাই সিপিএম হাবই সরকার অংলাইখা এমপি অংলাইখা এমএলএ অংলাইখা এমএলএ অংপুরো আং উকো এয়ারপোর্ট নি বুমুং মহারাজ ন খাইরি মাংখা जों Correct sir. আফুর বা কম দে দরবার বা Sarapur nang saisungsi. আং সাইসুং সে আউট অফ 20 আং সাইসুং আইএনপিটি কংগ্রেস 6 জন আদে 20 জন তগো जों এলাইন বা গেচিনি এলাইন পার্টনার সে abo airport no Rabindra Thakur ong di hinggang ke ba ang brawa asa klay ka ang siring matong nai kintu ani existence ni kok ble ba ang siring tong nai ang party no kotor khlaya jati no kotor khlay no ang apuro birudhi khlay ka 19 jon CPM MLA Sini borong no borok. uno kok saya Okay. apuro Kunoi CPM ni minister o ano payo pal na Bijoy babu nung no chingla sugno ini saat o medical puro chung ulo high court or rai mang khable Sir even NIT ni seat bo sir. NIT bunong tung NIT le kuno dispute ong ya chung rung ya ngoi sebo Okay. Okay. chini neta ro rung ya ta NIT bo Kapil Sibal bai thangi malai ka Sonia Gandhi bai malai pai bo bai thangi malai ka ang saka bono sadi bobo montri ba Pratibha Party longlai President of India ke chung Jagadish Babu bai thangka chung malai ka malai saka narau ba Tripura tai sa hor machung khable gata ha what do you mean in gata Kapil Sibal Jagadish na sungdi ta narau बोलोगे तो क्या इसी सिकरी सकरोरी कथा नराबा त्रिपुरा वैसा होर चुनानी से मचुंगो बोले भाई को भाई जांका बेनी ऑफिस आचुक कथा अंगसा का NIT वो तबोक जों बीसी ब्रूम एडमिशन 7 जना से मानो तबोक ले 31 मांपी का तबोक बीसी नयो से 14 जन मानो जो जनरल ओंकांग के बा
ऑल इंडिया रेट ओंखले जों 7% नोता कुबैसा एसटी एससी से 13% खांग्राई रोक से 13 जन मानी तोंखा एससी पर खांग्राई नोता ये बोते रोक सालाये अपुरबो कपिल सिबल नो नंग से सीनियर मोस्ट एडवोकेट of the nation. So you ought to know and understand about the value of scheduled area. The very NIT location falls under 6 scheduled provision. Is it so? 뭐 사이미야 사. 비앙때 앙부탕이 롬카보. 오케이. 아보 바이 아니 미싱오 파이 강부시야. 오케이. Sing di jogo di stomble chung kono no bo general secretary ble ang president thangi malay ulo Mr. Hrangkhawl give me 3 days time. Monday joto file check khai Tuesday work khai bo pratibho party president ro permission na hoi khai budbar chung Agartala chini misil tongle chini party ni chung bo phai ka aporo Mr. Hrangkhawl you have succeeded. Abo ekta घटना ब्ले सर मेन का सर टेक्निक साइमन ना होना सर अब एक घटना के बखा पैसा तुम थोक जागो एक जों अब खाइफुनो जों अचीवमेंट दङ अब खाइफुनो अचीवमेंट दङ ब्ले सर अपन आयरन इंगता सर नंग जे अचीवमेंट रो बुइ साइमिया अब अनि या सिन बोरक रो साइमिया जतनी बगै ब्ले बोबो कमन ब्ले ना हाइपन सर नंग जे स्ट्रगल लंग न सिनि सोसाइटी रो बोरम लिया सर बुजिया ता सर साइमिया हंगा होपफुली सिनो एपिसोड ते बुइ साइमना नंग आं पोइटक लायु सर के ओको म्यूजियम त्रिपुरा म्यूजियम बचों वाइस प्रेसिडेंट भाई खुलोक न नेउखा मानिक सरकार चीफ मिनिस्टर इनवाइट खाइखा स्टूडेंट नराओ स्टूडेंट कापुरा अनेक नरा आंदोलन खाइखा मुंबई टुंबई हरो जालो गई खाइखा उलो आनिरो भाई अनुसाका आं स्ट्रांग काइसा चिठी सुइखा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नो वी वेलकम यू मोस्टली बट अरो ओपन सुइखा तामबगा अरो त्रिपुरा नि राजबारी नि कुनु बुमुंक्रे ओंनाय जेतु कम्युनिस्ट रोकंक्रे राजवंश राज मानै सकमानने सारा पृथ्वी होइते अब बरावनि मेन उद्देश्य ब्ले गणतंत्र ओंगै से बराव असुक सायता किंतु चुंगले मनजागै फाइब्ले चुं चराई पुरोता भाई कम्युनिस्ट रोक जागा जागा फाइ अत्याचार खायो ओके आपुरो जखन क्राक काइसे चिठी सुइखा आसामो बखो बरा अप्रिशिएट खानो आनो गुवाहाटी थाङै जे पलना हाय चिठी सुइखा के उलो ताम मुचुं बाहिनी साउतानो जोंकुनु मुचुं मानि क्रै त्रिपुरा म्यूजियम माउनाय बट यू मस्ट मेंशन पैलेस त्रिपुरा म्यूजियम तबो इ सुजक तंबले तमसे उजेंटा पैलेस सर उजेंटा पैलेस नों अबो सुइनै तामोसो नों चाजाक यं खाबा हिंखा ताबराव नंग बो मंत्री रो सरकार सायं खेबा ओइ तंबले बराबो ओ राजबारी उजाइन तो पैलेस माने अबसे मुचुंगरा लिया बराव ओके पूरा राजवंश ने राजा ने माने रो नो पाइरियो ने से मुचुंगो ओ मेमोरी तंग तंग अबो पसे मुचुंग या बराव बादोंखा उजाइन तो पैलेस तावक तंबले अबो तो रो one after another जों जे किसे मसाक लाइखा अबोनि बागे आनि बाखा प तंग थोक जाकता जे जों कुनो अचीवमेंट खाया वे हाय मा तंखा एमएलए अंखा हाय अंखा एमडीसी अंखा ईएम अंखा सीएम अंखा ओंगमनि लोगे नो कोटो टांखा हाय खलायबले जों अबोदै खलायनाय रगनिले कुनो जातिन एक्जिस्टेंस बराव सामुं खनांग मायंनाय अबो नराव किंतु कताल खाय नरानि बखाव बो चोंगै नरा आगोक नाय नागो नों बसिवै नरम सेंग के तोंके बचाया बो मा चंगनाय ब्ले नरानि तोल बिसिंगो the flames would flame the burning fires would burn अब क्वेन संगै थांगले बक से संगै छ चुंगु ताबो जरा burning ब्ले सिनि बिसिंग जे माने चुंग माने अब थुया खुब्ले थुय खंगले अरो फाइ खमुदे आं जथेस्ट खाइखा बाद बगिनाराव खाइदिने आय आचुक नाय तांबो किंतु नुगै तंखो ताबो जे खाइनायनि तंखो
এবং খাইজাগে খাই নারাওনি ফিউচার নারাওনি বেসানি ফিউচার তামংলাই বইবো বারিনে তংলে নংলে বারিয়া দেববর্মা তিনি লেখা দি সারা ত্রিপুরাও বারিয়া নারাও চিনি রাংখল বত্তাই বারিয়া 55, 56 years before ang nogo apuro Hrangkhawl asak. Tini oroni pray 1,000 komeka. Ogo sakang isikone ka tham thui ga ranga murabo achai nai keu krai. Bisiwo pajon thuyo kunuya chayo. Obode 50-100 বছর খাই বেশি কমে নাই না স্যার সিন বার্থ রেট একদম কম বার্থ রেট একদম কম তা স্যার কিন্তু death rate bangi tonga do population bang khai ne Indira Gandhi ro pai birth control khai apote bibinno kha onek maximum ta bok nei no basa ngoi no tai onglia abo birth control kha kintu nini jati ba komei thang nai nung ulo besek ya ko kaisa tar document no khable ses ko nini Andaman Nicobar bo khoroksa chala tongmani bobokuri katago bobo nung thanglai khwarong kheba brok bai brawni tai touching kri kha ulo bini bekreng kisa mangkha bupang tolawo kri kha u sakang ro 50-60 বছর sakang rok thanglai nung no kogo braw tir bai obte thui khable missionary bo correct sir ang thei khlai thoi nai ni thang gospel preaching ni bagai kintu klai maya hai tin no wai long wi thang ta chung bo keu be mala yong khlai ba nung bo wai long nai sir next sanam sungo sir ang ta sarno sanam sungo sini je regional party sangkama regional party no ka sir kama rai sungo folungo katak president bo ka hatongo to sir sang nang jodi nini experience jodi sama share khai di sir sini regional party ni contribution busuk tong sir sini safeguard ota sir sini identity sini rights ni fighter sini regional party ni busuk contribution tong sir tabo chini Maharaj phai kha boni bhai bo chalong nai bini se tabo ang interfere khliya jetu oro jagate nang kisa ko apote sapuna bakha dukhong nai abang muchung ya tabo je barau wansugoi kaham onani maklai nai jodi advice an khleba advice mari nai কিন্তু এই হায়ং যা ওর আং থাঙ্গানি প্রিন্সিপাল ইয়াতাবো আং খাই পুরো আং খাই খা অ্যাচিভমেন্ট তো মাংখাং আং পুরো কেউ না আং দায়ী খাইয়া কিন্তু তাবো দায়ী লে তংনাই নাংনাই মহারাজ প্রদুত ন তাবো যে মামতে আগো গই তং অব জনসাধারণ নারাও ফেটফুল মাউনাই নাং এবং অন্য পার্টি ফাইপুরো নং তাই এমডিসি না সে কবাং মাংলা আউট অফ 24 মাংখা ওসব সুযোগ তাই বড় মান নাই বা ও ফুরে যদি যে মুংসে সে খাই মায়াং খাই যিনি বাখা থান সং ইয়াং খাই जों তাই অংমায়াং নাই जों কোন রকম অরনি বরানি যে কামামানি जों আরনি जों এক্সিস্টেন্ট রেস্টোর খাই তো মানে অবদে তুম নাই তাই ভবিষ্যতে করিয়ং নাই তাই সবন মান নাই বনারাও সব জয়ফুলি বরানি লাইফ enjoyment simise bangung kheba boni bagai no obate rogno jung we foresee the misfortune je tini fortune hamyong nai abotung nugoi tong tabo uboyo ang obate rokisa point out khai kha pore khlai khang khlai pore nai nang nai ta hai class boy pore manaiti pore thanglai buchik lag banao san nang ta tam ma tong sar sini je bisingo sa je thancha je unity sin bisingo to tong sar sini indigenous borong bisingo je thancha ta sar sang hamjang lai mani unity to tong sar na tong busuk tong nya ke sin bising thancha kari deklai sin bising division ta bisi bang sar nang tam sanai sar obo nini concept se bo main personal concept personal idea abo
nung bai obo kathanai de abo angsia oro je ang line outline claimani koikta issue ta koikta point abo onek borok rok ni intellectuality ni browni line by thik de tong no ang sai maya kintu bini bo tong tung bo abo number 2 ni bage anori khlai ang compare khai puno tai bise swimano abo neni never ending ble sir bo ending ong khlai bachai ong nai abo no compare khlai mano kibo contrast khlai nang agong nai nango ebong u light nang next generation no nang ready khlai nung nai nango tam ong yang khlai chini borok derai tong tabo tabo jara uko u generation jara chini generation chini next generation around jara le chung toidul khatabo toidul kha ebong narao bura jara kuno esuk narao no torture khlaina economically existent torture khlaina obo nugra gyang nai narao kintu jokon kuno tai obote awareness jokon kri mui thang khlaiba bui sujug mane neni jaga phainai sujug mane neni encroachment ngama khlainai apun narao unity kri kha sobon phaidi ano bahai khlai tong khable ang chompong thang mane ano romis na kable ani mane phalnai tu mane opone se jur khai 10 taka jaga 5 taka ri tong khable awo sakang rok ongoi phai jak se kintu jong bakha than songai jong movement no thangai no oboni hoite chini jati no jong restore khai mangta kintu narawle tai manglak jetu nar onek hachalo thang khatabo o obute kuno liability kre haite ngoi thanga narani life o liability kre ngoi thanga ready made onka arono naro tongoi naro life no kate thangra khata obo kintu narani next ro obo tai o sentiment kre ong nai kha naro bo sai ong nai ba kunun ai naigra di bohim mani kre ong nai naro le chung samani khna botabo घटना घटे का नराव सियो डॉक्यूमेंट बताऊं को किंतु नराव नहीं बसारो नराव बहुत डॉक्यूमेंट बाई बरावनो आकोक सनाई वो 5 जनरेशन जो रोले कुनर कम टिकी तो नहीं था किंतु आफ्टर 5 जनरेशन हो कठिन हो नहीं बोनी बाई चुंग डॉक्यूमेंट क्लाम नहीं ना हो करेक्ट सर चुंग डॉक्यूमेंट हाई एक समय हाई एवं अपुरो चेनी से यूनिटी अब खूब appropriate अंकता जों बाक्साबा कांग्रेस कम्युनिस्ट हाबनाय दंबो दङ ककरे किन्तु जखन कबुयो एक्जिस्टेंस नि कक फायो आफुर जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन जों आरो जागा जों नरिखा proportionate 1/3 अंका अब एकटा achievement मामनि क्लाइबले ओंगे खले दिन मस माय अंके बा उला 2023 22 20 18 19 17 थागबले जिन तोलावो तिनी जों उ 12 13 जे फाइ खामु यानि बरक दाइ गोबां सुइनायब्ले ब्रा बुमु ननि पपुलेशन बो प्रपोर्शनेट न 12% नङै फाइनाय अब खलाइमान ब्ले ब्रा मानु गभर्नमेन्ट जखन ननि अरो तंगले माननु किन्तु आरांनि फाइनारो बताबो आरो बाबते प्रपोर्शनेट अंका ताई जों खूब खलाइफोन ताई मांगला अब तंबले चिनि लाइसे गेन गुन तंबले बराव जों बस कुनो बिसिङो हाइड एन्ड सीक करै पॉलिसी बुक करै जों अब ताई खोगै खलाइमानि बुक करै खुला खुलि खलाइ गादे खुला खुलि खलाइनो असक आगोक मांगों के बचों गवर्नमेंट नि अरो तंगले बसक जों खलाइ मांगों तब एडीसी बा ओ पावर करे लेजिस्लेटिव करे रो तुम लेजिस्लेटिव जो दी अंकल एडीसी ओ अपग्रेड होंगे आपुर नंग आइन मास नमनाय ता अब सर आगे सनम सुमन सर सिने एडीसी नि जे फान्ता सर अब इनफ द सर सिने अपलिफ्टमेन्ट नि बगे इनफ दमा तंग सर नु एडीसी बा ओ पॉलिसी बाय बने
constitutional enactment constitutional je tongmani abole ongoine tongo bini limit jorata kintu abono nungtai upgrade khai mayong khai ainu ma tongnai nung onek plan ni project tongo project nung implement khai maya nung khai mane ni ain tong puno nung khai maya ni technical kre ut state ni tup nai nango hai ni tup nai nango abo khai no ko 5 bochor thangne tam khai mangkha plan le khai jak tata company bo phayo motel rock khai nai lama gandaro go salai kha kintu undertake khai maya মানে স্যার হার্ডলস তামো স্যার হার্ডলস কে তামো tangi khaimi undertake মানে হার্ডলস রক তামো স্যার abo hardel long khlai bani ni je provision o provision klai ri maya nung rang bo bakhani haite maya nung urang dilini nung mai khlai bo rang bai khlai nai hai tongo salai khlai bo ongman ta hin nai ja kintu nung salai thangpuno ong maya oko chini naroi tong thai abo tata ro estimate khai kha kintu rang nung ri khle boroni khlai nei bra bini je expenditure bini je project haiti khlai nei nang nai bo maya khlai ya bini oro tongo tabo bini requirement 10 lakh 10 crore nung 2 crore ni besi thang maya ge bhai khlai nei ba e haita jaga nanar kom ni problem tongo মানে স্যার এডিশন অফ টেসে আপগ্রেড খাইলাং তংখা স্যার উইথ টাইম ni জরাবে legislative power kring khlai nung khlai me ওকে abo nung saglai kabang makhlai se torko mangro ne tabo কিন্তু finally present system nung mai abo nung o kisama sa waisa bai ne kaisa kane chakri na nai master KBT ro kisama sa na nai esog no abo ni besi mai ka স্যার আং টেকে সানাম জং স্যার স্যার নং তাবুং ni je presence in the leaders rok nang sar bahai ma tong se leaders rok nugui nang hopeful da sir sini bisingo je sir taksim bisan kamal leaders rok tong abo ang nuk mani motele brau risk nai maya risk nagalak je chung aro komo ta phai khlai abo ma se ma khlai nai a risk nanai krai ta Maharaj risk nai mano kintu bini followers ro je daitto na nai ro barab jodi faithful ongi khlai Maharaj sai sungta mo khlai nai boba sujuk khai digra khabar no bini bising ni je I tongmani je popularity tongmani ebong idea tongmani idea bo sharing khlai no kabang ma bo tupka je ta 90% jora po success khai tupka tabo limit brao ni yago je limitation tongmani a limit puno apply khai puno khong khlai ham kamu tabo rong tongle ki samasa crore about 10-20 crores le tongle kino kuwa tuwa lama chikon mekon obor tongle abo puno projects nam snamai khlai benuk nai boy within very limited fund ADC is launching 1 2 riklai boy nuk nai abo khlai mano tao MDC rok but price 25 lakhs 30 lakhs development ni bagai barani tong fund khlai jak abo puno tamo khlai ekta punuk mano MLA rok ne 50 lakhs tongle sir per month da sir per month development area ni bagai no tabo Maharaj bo belai leng jagai ham yangoi thango bini bakhani tamo jora boku critical ma tongo bono chung chubari nani nangklai chung faithful ong nai nango ebong bini poramorso nung 100% implement khai mani nawo bobone sujuk khai rigra gable khomotare je nangmani riga tabo neni limit no nung khai dita ang se poila malik ong nai nang na hinglai boborong sinai babo bara ong mo himani kogya
Kintu berau jadi faithful onglai Maharaj ni potai subida ongnai. Tabok u jaga o chini borok rok bakhao tongnai nango. Kintu bakha faithful ong ikhlai nunom silai bai puna sikri rimai etabo. Ain bai boro sikri riman nai ba. Nuno ain silai tilai bai nuno samung khlai rimai able. Ain kri bo. Ani nijoswa bakhao ang faithful onglai abona sob check krak ma ain. Nini CM governor nini CM ong tong MDC ong tong bono no hey ini badok lai maya. I play system ta bo ba democracy ba bono system ta. Bo nung ang bakat kahamong nai nang nai faithful ong nai nang nai. Ong yak lai krai maya nang. Nuno tai soboda kenai ba. You are elected by the people. So you have to work for the people. Of the people. No abo ongnai nang utabo. Abo ang ongyang klai. Ang no alga kagi tlanglai no joto gorborangai thangnai ta. Nga sir ang no tak request kanya mo sir. Nang sini nai tongnai rong sir. Kisa message rodi sir. Ani humble message. Chini borok je daitto na nai rok tabo. Borau ni limited existence bising puno. Borau klai punuk man klai. Abono great achievement ong nai. Kotorma like a mountain achievement abo ong maya. Nini limited bisingo nung achievement punuk man klai. That will be the greatest and very mountainous achievement bonong nai. Boni bagay no? Let us be faithful and let us be productive and cast our love on each other so that we can produce great achievement to our people that they may feel and they may physically see. Yes, we have will, so we have been able to do it. Unless I have a will, I can do nothing. When I am faithful to my cause, then I become faithful. So this faithfulness only can bring achievement. It may be very limited, but still people will realize how you are faithful to your people. So unless I love my people for vote, I will say I love you, so you love me. Public had already done it. They have shown their love. They voted you. So unless you retaliate with the goodwill, what are you going to achieve? It will be reverse. The truth will reverse you. So then you will be nowhere. Now the second time our Tripura party had come in the power. So unless you are humble, you can show something faithful. The next time will come. So next will come. So do you believe that unless you become faithful to your job, you can claim next time again? So it is my humble approach and advice that let us be very humble and very truth. And we have to speak truth only. If you mingle with your idea with incorrect or some false assurance, the same evils will devour you. You cannot become very strong. The wrong thing will devour you. So I believe let my humble approach and advice be that let us be humble to our own work, and we are able to do whatsoever limited we have. With the limitation, we have to approach, we have to go ahead. Tabok je ang samin abono. sir. Je henceforth tabok simi ang
ani sagno tabok simino klayo ang je let me become very faithful. Unless I become faithful, some unseen power from heaven, from somewhere beyond the blue, is controlling me. So when I do my work faithfully, the very truth will occupy me. The very truth, unseen spirit will guide me so that whatsoever I want to do, it will be achieved. But when I am not faithful, when I want to cheat someone, when I want to do some wrong things, then I can never achieve it. I'm bound to fall somewhere in between. So it is my practical experience. So far I have been able to do when I was doing rubber plantation right from 1988-89 to 96. I have covered all the Tripura almost with rubber plantation, having some loan from the World Bank also through Government of India. We have been able to do almost 2,500 families of rubber plantation. Wow. Oh, man. Under TNV Accord also. So we have been able to do it. Now today, when we go all the places, people will say, sir, because of rubber plantation, during that very disease, Corona, during Corona, they had only the resource of tapping rubber and selling every day 200-300 rupees. So that were their assets to survive their family. So it's because we have some softness in heart and love each other. Now, we are lacking loving each other. Therefore, we are not sharing our truth with each other also. So my advice is, let us love each other. Let us trust each other so that we are able to do my effort, your effort come together so that we can bring some fruitful solution and remedial financial achievement also, financial benefit also amongst our people, those who are needy, those who are requiring some practical help also from the government, from some society also. This is the only way that we can trust each other and work and bring some fruitful achievement. So this is my humble message to our people. Sir, nang last sanam song sir, nang like how people should remember Bijoy Hrangkhawl. Jodi one line chan taka sir. Abole angsiya. Ebong onek borok, they may take differently, elderly. Some will call me young, somebody will call me uncle, somebody will call by name also. And I will appreciate every approach. I have no problem to have peoples to work together. Kintu, I will love that people become true. People become virtue. And people become man, woman. We love each other with honesty. Otherwise, we are teaching the wrong things. Let us try to teach each other the right things. This is my and I like to be remembered as a man, God-fearing man. I like to be remembered by everybody that God-fearing man. If I do not have fearing for God, I will do any rubbish thing. So when I fear God, I cannot see him, but he see me. This is what my heart felt finally. You have bound me to tell the last things. Thank you. Thank you sir. Thank you sir. Sab na bele hambai sir. Hambai. Hambai nong no paifle hambai nor hai no hai taisha ang bai paithak jora kerengi tongmani bagai au tini ni sino episodes bele special bele precious hai si aba hai leader aba hai legendary leader sini Tiprasa ni bokaisha voice spanning for so many decades ke bini je kok thairo kok lamrok abo kaisha rangsak ni okhoros sijak hai ke ang poito khlayo norok tin episodes ni bisingtei naimani ulo
nor kabangma surumung kangma inspiration rok tlangi thangkana hanai ga bahai kan ang nona haini kok kacha finai ang phaini hati borobo aba haino kaham guest to bui ang nongbo sanga phai tongo gagang thangna kok no sanai let's listen learn and grow together hambai